Abusia mama wo akwaba na menije wo tata enfa wo mbra emergency Ghana TV eso sa enenso wodi odo ababebo odom no be ka me ho awo dwumede yi eso na enne story no eye wo maame baako wo papa bebre we de wo maame baako wo papa bebre abayiwa bia bepie mu ewo hase ya ne nsem odi etu dwa nyina ne se ono de ewiase obi papa ya baako no ono de ne papa no makwa akoye mienu onte ase Abusia wanka abeti ase so obi papa ya baako na nko akwa musronko papa no ye mienu eno se ewo se oye hihwehemu eno nti watu anamo aba fidwem ase ya obesere mame bene wase omomwa na ontumi ehu ni papa fo mienu no ontumi ehu ni papa ewom se na be ya eja edon ono nso ebenye mu chefa na sisi na hakoye se me papa ni ohun nia odo no na ohun nia oja no abusia ka me ho ne yenko nkotie asemi mu enchiremu yenko do mu nsuko ne eba ya kire ya adwen e de afa ho yenko ne hwe video no embra emuna na what to say me pa cho nyame adom ho ye bibi aye boko nyame adom boko yo ewe wo na anam de na do nam me pa cho de me nam no nyame adom me jankremo no me ko me fa kristo nti me ko di pa life test okay si nyame adom me sa kira ye no toda nyame bie mani e ma me hunu honhom mu ne makakra eti me ba na e ko tro exam so wo tachiman ho no mo okay na me di akire e ko boa akwala no e wo honhom afam ne honam afam nyina okay honhom no de na ye de boa no okay honhom me bom paye akwala no attack so no ko school no atiato na ne nyina abubu ti suku sab na nka ya ka echi okay ti ama edumre bia se ye de mpaye ta na chi ne yi kaka ende no kre na honam nso no obi okotro exams sa no ye na wo ye de boa no honam me pa cho honam no de edumre bia ontumi nante no mitimi pagya no ti mi ko du ba bi so na nkrofo mu se de memfie na duro no me ya na maya na nkasa school for na anti ontimi nante okay eti ehwo momu na me ko du ye ne mpaye bo mpaye boyi e na nyame bie mani fa akwala yi hu okay akra no problem tini da ache betimi asenti me mo mpaye mo akwala ehwo no na wani bie ye na mani bie ye me wo no na wo se wo hu se ne da ache be se na me friend no na me se friend se na obu oni di na me se ni ma se ne me hu no se ampa on so da ye hu sa ne ma akwala ne ka sa nti wakompaye bo anso da so tesa oh ana me se ene ye mompaye na me kire ne sani anajo wan bia obesole abompaye okay eti mpaye bo no mu na anajo me sole bo no nti ene ameti ya ne se kacha akra no ma me se onfa akra no koma ne papa enye sa akra nda ache besei ni suku nhira ne na wale nhira nyina age se okode papa nchen ansa na sade ye ma na se ye janhira ene bebo akwala okay eti na satan so afa so mpese obenya saade no okay eti maame no mom mfa akra no koma ne papa ti ade chi akra no sa ba school na me sha na me se me de hu maame eno so wo de number be maame okay na me ji maame ne number na me ne kasa na me so wonim ne me ye hoho me nim tachiman ho ba bia na so me hu na nka me ni beje aka se me ba ni fia na ono mom be hwehwe me no se akra no bedi nkomo bi kire no na niema na me se me hu no ono so na saade no ha ne pa be pem saabri okay na so maame confirm prophecy no okay so ono so saa na no onya saade no eti ene sa eti de ma me hwehwe wo na me so ene hwehwe me na me so na hia pa se ne na me tie ne ntimi tracy wo ba no okay ti ono so saa hia ne pa nti ono mom bai e wo school mo be hu me ne me kasa ene ko che se niema tini se fa akra no ma ne papa asana akra na timi aye free okay yes sir akra na bla bo be say okay yes obe ndey ene wo se wonu pa de se de wa bla akra no 17 years ni a papa no ji akra na wa bra ne de so de akra na be man papa pa de ompene anti na se akwodai papa akwodai maame na ekire nsemu kire on na afere wo kire maka kire na se die ntra na wo se wo ka se wo nyem no month na okọ nche na wanya ne menses ene woni ni hiem efiri wo anko ne ho biem okay wo so anko be na bia ho biem ana nyisa ne de bai eti wo fra ne ka chen se ni sei no wan fi no eti be 2 months ko 3 months no afa na o hwe de ekọ na no ho kire ozu ni buafo ni hwefo bia ene onya be ma foforo na be ma ne se obebo na maniska ma na nyisa ne na wone no atena ho na se maame no ba ta ebufia enkomo no tie ni ye maami eye mfanse good samaritan asem ya obi akonya bi akoye bi anya asem ono ne ba enene eye akoda eye kana se mabaya iko school ana wo kana se mekwa de nya honhom sam no hia me but ensam no ewo mu ye ensam mu odi
because ene you know ma pemfu a wo monyenye mo mo di nyinsɛ ma mema anya wonom dia ɛho na asɛm ekikapo enti wono ko hunu akodan ma me no ka sɛ okay dia mimi hunu ye ne sɛ fa akodan no ekomo papa ɛno so papa dia wa nhwɛ no eti me mfa ne nkoma nanie esie eni etie nkoma no ho na aduri na me to so eti die esie ne sɛ kama wo hu be ma foforo na ɔne ne kasa ya ɔka kyɛn so onyim na mo be ma na mfi ni nti ne ho kyerɛ ne nti so ɔbɛboa na maniska ma na yinyin sɛ ne ɔne ne mo matena hɔ a okay eti wono ne be ma na ɔne ne nyem ne de wa anyinyin sɛ no ɛna ɔde nyinsɛn no kɔhyia be ma foforo eti sa be ma na ɔne ne kasa ya ɔma ne behwɛ ne fie na ofiri hɔ no mu pie no ɛna ɔne de ɔne ne nyem yɛ ne hia ɛna ɔsɛ me classmate na ofiri ne nkyɛn no ukwaye den eso obo crash ho ana ose minim so classmate no nti won so free dada mente won ka ekwom de me a me ho kyere me ne nso so de se metimi akọ bia me pe bia ana obu no oso obu na ma obi ampatanti no okodu fie 3 days no ntimi nso ale na sata ma wo bro no na be ma na okọ ne ho no so na wapie free ni dam nti won de wapie no ne na hia okay eti ema obi ampata na wodi ko fie wansan hwehwe na kira kwan so biem eti enu mu na ne papa be yale stroke eti stroke no mu na obi firi Benin ebehwe ono sister ne papa ma ne ho to no ti no to no ya wo kwa no si abaya oni na mfie ase ya woni hwefo ide ene ema me no nkọ Benin ho na me nkọ hwe wo na me mfa ntu adwuma mu na sua adwuma eti papa no mom na e ka kira kodai ma me se o sa ne na bo so de ya ne me de wo be ko Benin akwọhwa wa ma wasua adwuma abusua wodi nkomo no wachi de e wana ma me ne se na abusuafo so pene se ne papa ne de ne kwade ya fise be ma no nyem ye wa mfi wudi a ne wono kwade ya ni problem abusua bone ben no ene oba wo mo aka wase dabi oba nyinsen na obi moma basa me de ne ko Benin kula abusua no munim so ene omo pene no ne koy wo so omo kodu kuro du mu no nipa na wo so de ne beto adwuma mu no wo hwe na wie no de na to adwuma mu afi wa nkasa bia wo kodu a na yere mo miense konan kofo makoma 40 eti ekwana afa de odu wona na ye mwahye na papa no so ko bo na yire ne mama na ye se papa na me kohwe no watachiman no suoku ni no omo ni sika omo ni bi ntimi hwe ni bi na omo de akwale ya cha me se menye ne nwale no me be wale na ka bo no omo so ni problem papa no bo na yire no mama na ye sa eya akwada yi e maame a wafa ne free Ghana de na kodu Benin se nko okare na na we eti ko sana na wo se edi ase ni nye sana papa yi woni mabusua de kan no enso satan Benin to Ghana wonu 1000 kwa woni bi obeda aba na chi na otan ho sa nti obewu akwara ne ma papa ne to akwara ne din ni se na nye ne dia na ai oto akwara ne din ye bibia wie nti wo se da kro ho na o ka se da bi ma mfa nyansa me wo be kire me papa ina na mkura na mepe ena o ka che papa so wo se sia de wo wale mi de ye nko Ghana na koye me ho ade ma mabusua na wo mu hunu se sesi ade me ye wo yere se na menimu ne saa ti ye kwa na afi wa ye me ho ade ne ya saba na so wate na ode ne ba atachiman ti obeduru ye no na oba ne se me de me dada wo me mpe wo ne mpe wo china akwala no so de ye ne papa wo tachima he ye nti no na okoye no o ka so wa no ne kodida ye ho de o mo ye na wale o ho chese me pese me hu se bia no de na no ne kan ne kwa but oni mi sia na ne kan ne bia o de ne ye ne yere na mame na den no wa ma bi mame ne ba mi ne ma mienu yare asma o mo so enye yize sa we kura wa bana lala na wodi nya lori fe bai ye de yo ho me ba mame ma akoda no akwaba abusia asem yi no emodu eye asem emu odu na eji adwene ena eji nyankopon basa because asem no baby ana mama ne sha se fi ba won ha be ka se agudie won ka se ohun ade ne ade ne bo ho ni tugu but e asemu a wonu nsuso wodi hu yawo makoda da chinti ena wadi a kire aba mama won ti say bibi aye boko e feel say Morojana okay o mama de say Sarah too okay wonu mo papa last year na me hu yes me nim no last year na hu no e kwan be na fa so hu papa me de manka nche me ma me manka nche obi me de ani ede na call me papa fie ko hu no inti me ko oba ya kwa na me ma me buafo se me ko yin fa ba manka no kana nche se me ko me papa fie me ma me de odi kan kire me papa fie no so na me nim ne da okay na me sorry da kuro bi na me ka sende de me ba ko hwe me papa no
when you feel who go school way when you feel now best he fan na go school who nim so okay me go school teach my Islamic. Okay teach my Islamic o ma me yakramuni okay to aso e ju ma me kire wo se wo papa fie ni no cry one can ntemi last year ya na me ma me ka kire me last year no ka kire me say nya me papa na wo Benin no na mu me papa teach my ha ya efe na Ayuba into a kire me papa fie nti na papa fie krampa ya madam fu bitse be ni nti ya ye ko hono ma me papa veranda kra na ye ko tena hono didi ye bibia na minim into a kire me fie na me hu say bebe a ye ko tena ye papa fie ni nti da kru na me die ni edin ka se ndede me ko papa fie akwa hwe no oni me krampa me ko nti me ko me papa honom na yere no honom na me chia na yere no na me ka se me hwehwe Ayuba na o ka se we inside nti me wura inside honom na me bo me din share no na minim se no onim me ana se onim ba na me de minim se me papa no na me ne di nkomo na o ka se me ma me ho te se me ma me ho ye na ye di nkomo kakra na me so ba efe no ka man kan share me ma me se me ko me papa ho nti ko ye no papa o ka dey o gitum se ne ba ne de bi Satam no me ma me ni di kan kasa ye se ne ba ne ye me okay e ma ne frame me krambo se me be hia no nti me free fie ekoye se me kwakwa hia no me san frame me ka cha me so ba bi nti e kaka ma san frame no eno anu wan frame me biem nti wan frame biem na me ka se ma me ni na adi kan akasa ma o se me be hia na de ndie me anse me ko ni fie akwa no okay enti bibo ansa na wo behunu papa we papa no wo Benin no wana na show de bi no show no kana minim ne da ti wo hu papa da de bi minim me papa Benin ni na medwen so en papa kana minim ne da bebe na wo hu 2 years later mi hu no 2 years ni okay then ma wo hu no mu ko Benin wa na oba de bi oba Ghana oba ye so oba bejimi odi na ntwe ba bejimi na me ofa musa mo mpene amon pinin family man because enya onne wo me nya ne ba na yem ba na sa tenya man ka no kre na ankyere me o ma me de say Saratu okay Saratu hello ma me na what to say because I don't know yo wo ba ene Mujana because enkomo bia eye ma me Mamuna Abdullahi abeboye no nanka ye person ke tine wa no fisa wo se yin se dia wo fa no Ghana ha ewi ase no wo ba wo busu amane e di yin se ni di opanyini bia chi ko Benin akodan wo peso hu wo papa boye nkyere mu de ma me kai eye no kre ana ye atrosem because I no say the woman say in she right me ni shi ayero Sabu sumele mini be ma di ya nsia biem. Ti no bo se ku ya na mi hu se o. Na me ko bo na male. Me bo na male o ka se me ko ya test. Na me fa result mbere no. O lo so wa ma me ka pre wa ma me ka oze. O ka sa enu anu no wa nhihye ni biem wa fi mi. Ana advantage bi to be see ni te. Na me bi say ni first place ni ni mo so say na mti me na wo na nyin say abanso me ko ka kire no o fi me ezi sa wo pe me dia me si fa ko yi ni say na me no wo tsena me ka sa no bo no so wan na shi say ani ana ga di wo be ma me ana wo ma mo ntini ne na me ko bo ene ho eno pra ne si obi ati kire de ya ti na na ye di nkomo e da ayu mu be die fu say me ne bo ani ti we di nkomo eno pra ne de mu wa bantene di aja kan de mu say e ye di dia ye di nkomo ni we ya mi sori abi ko tie no e da wo ti a me kwa ko e wa ti mo de be ma ene de wo bo me pa me bisa we sa bra no wo ka so na free be ma ne ho ko no Saratu hello yes sir sa bra na free be ma ne ho e ko no na wo ne be ma fufo na koye bibi ana me pa so daddy o do ka no kura ni so da so o mu han pe ni kura okay enti be ni asem ya de na no ba mu bra ho
Everyone should stand on us. No, for me, Papa, Papa, do that sad. The Papa, corner, said a little number of time. You go to hear the immediate master, or the middle corner of course, where you are a year old. The Mister Mesha, the Papa, and the woman, and that's my dream. You have seen little time. Hello. Hello. Messy. Oba wonim. Wo obi ahia wo ma wadi kan di yin say na ma ne Bible say ma misika nkwase no. Wo hia obi fufuro dia wo afi say wonyim sa na wo ka. Me pato. Sama papa ni ka say wo bo am e ka adwuma na me no. Ehono my friends na papa ni say bi amenya. Me dey me see say wo bo am ni si ahototo. Me say dey me so na am say na enye nti aja me ka sika na brabo. Number 2, bro can say what do be ko Benin no bro can say what do ko Benin no wo ba wo busuafo amane oh na busuafo amane kra she right busuafo ni ben pa mu na wo a da facha mi na busuafo ni ben no ba nyemu a ye de ne ma ba ma bi say je fa ni kokura ye nim so ye nim obi awo so na koma na djuma na akwa no ma bi mu e mistake ni de mistake ni de me de ba Mama do say who say na menyem. It was 20 you go to Benin no e ho no de na si e. E na mi di papa na chi. Nti ye ko du ya na papa na say me o sa me papa yare no ma nye scan chi aka nti wa de me o me de me chi aka. O de what chi aka wo pa ben so. So, e na me si le no kure, o sa me papa yare no. I was a point to tell about this, also, and yes, you say, and I have a cat. Therefore, men will pop of 1 month near Juma. And almost here, and see what she buy. Now, by our say, may I with the name of our rather everything. None of us say you any million. Many will be named with the Chimay. Fine, Papa, so that shall be or share the hospital, home, the dear mamma, warrior. The way I'm on the top of that dream, and I buy and also about one tell. Who call a year Benin one papa no bro or the 2 when him say or the wire what to make her? Satu. Hello. Hello. I say, a bro who call Benin one wa. Who opinion in the ma who say one for one must be paid mamma or be wow no. Winning in Yanamun Kitaudiana. Oh, the pattern is here, so I didn't hear. Now, one timpacho, only someone. Every Ghana, I could do Benin, Ashen young Kupanim, Aquadano, when him Sheno, and die a full mono. I'm a bema for Frafa, only word the dark, a good show about why you didn't know, yes, sir. The battle. Papa didn't inquire. She right. That time, Ghana is Benin. Listen, ma. Mini lorry fare, mobile phone in Nibo, 2006 was a move. So, when I'm a to me to any beer or maiden my back. I don't know about my say, for you, son. I don't know, said that Mammy, Mammy, we are the opposite on me, be I mean, obey. Now, who do you say no? And your papa no the Douglas to sir, or can't obey me in India. Sir, too. I say, meet you. Oh, now, or such as no would be done here, dear India. Now, what by any year, get to our also say. Did about them the year again? Yes, we are the cram. Remember, could be a little more home. Mammy, for when you poor be. Now, say, Papa, can you to saw the air? Me I will hear it. Let's go. Back and yes, I know what me. Until me go, me no. O quiet no, also my phone penny for no. Now I will be fear saying, and I was when your best say. You make up me play. Papa is in the end of one. What do all the 1 year, my man here, Juma, and 1 year to a honor, I didn't buy the end of it. I didn't make a press. That time, not gonna work into so,
almost make up to almost say la papa to say so that one na wa kase one friend enti Saratu ukoye no kasa ben na no mo ka wo ye den na oti o mo kasa mensi o mo kasa papa no kwa na tichi na na yere ke to aba so no tichi na na ga na ko bi su to ho e no mo so me ka ma tem tire o e no mo ka se mi de mi ya botre na papa ni si me wo o de me ko ga na mi ya botre me wo na sa wa fa me amba me wo wa ma le me si de me fa mera pa se ti me wo ye no na me tire papa ni se me tire de o fa me mbra so so wo pele o fa me mbra me ho ade ye be duru ye na de se me pele ti se wo ni ena wan kan tire me se wo pele o ka ya nka me ko ba wani no fie be say papa ni pele ta hello tue Saratu Saratu madam papa no wusi wanyini no mfie be say na sabre na wo mfie say na me wo 19 no so be sa 19 years okay so what say ye here for enti o me de ni afiaka me ba na bu se na ko so ku papa na pa me papa na anya de ye sa na wo kan ye kura okay enti misra wo wo kufi akọ na nyinsa na nya be say that is no baby 3 months there by 3 months ana de aka ni nyina papa na bogu so nya sa na say area si yenya ne day ma Ayuba so akwa be Ayuba yes ma na what to say me adumo yo ya da nyankopon ase wadahuma Saratu eboye nkomo bi na mini kan misa we say Yusuf abaye yi oba no Bacho David adentia Bacho the amuka pe me banu na me nim de menka like nim watem awuni mu asem Saratu woni na nhia na wa ma o mane ese woni wa fefo Dabi o tu ko ware ba yansa ba ka trem so no one nya anyem me ba Saratu madam Ayuba ne jira homa no so wo se wa mana mane bia se woni na fefo wo so bo na mane me boda maria ka je se me test result mbre no na ma ya de o mun kan okre e bi ko abaka se wanyi mun so na oboa nso amani sika eda obu me no kra o ka tell me se me oba bu me ama me je na se anu wo yesa bajere di asuma o kenyina me nimu asem eti wa ma wa mane ese woni wa fefro na Saratu wa fa no mfuna pen woni na tena pen me no na tena pen die okay woni ne tena di be say me no na tena adin na kakra die eti obere ma mane ese woni wa fefro bia Debi ni kwa na won kwa me nimu asem to se o ware ko beni e bae ansana me hu te wato wawo na ya wona me na wo ye na me se nya no kre na ma se anokre pa se me no na wo ya na wama obi akoto akola ni din be ma na o ware wo de ko ye no wono wawo ama watu akola ni din ware na gu awaba no o be ka chem sa akola na me ba na me ti de akola den ti nya me ba sa no bi no ma obi koto ni din sa ma yi okay jina so me ba Saratu madam na wo se akoda yi oye Ayuba ba na nsu di fufuro na da no so kirem me ba se de akoye Saratu we enya se di asam kura o ensere se wo fu ni so ade a woye no eye nyambra nsam pa na wadi no eti mfanya gudie because akoda a child's life is at stake akoda no awowo mu nti memfanya se de kura di nti na wo se Ayuba ne ba ni akoda yi madam hello
Sarah to meet you, Miss say, and you are so bad, I would not say, are you by neba any aquaday? Now, me who ya no crowd honor, me phone. No, are you by some minute to crano or phone, also the number frame in the number. If you crowd one, me who yellow. Or Catherine, I didn't know we are my friend, I'm an answer to bed you. And I didn't tell you, crowd one, me who yellow. If when you phone were in after I tell you, but my won't see the two baby. Madam, Let a minute for I don't want to see by the minimum number and think I'm away and this means for anything. Madam, me ba Ayuba jina so. Sarah to obey ne papa ne hwan. Also person who papa ne hwan. Because Oba no ankasa wo say o person who o papa enti kira no ne papa o papa ne hwan. Ayuba. Ayube mama wo se wo ba ne akoda no. No, na se papa be na ba se ordinary be je na ba no. Bi tan mami. Daddy papa ne ba ye no wo se bezime ware ne dia akola ne nya ne ba le mo ono na abura shame mama wo dia. Dia be na wo kompre ne wo nya akola no. Ena ba bu ya for se wo ni oba wo a. Wo dia le ntie na akola na ye wo die. Ena so di le ntie sike ba na mo ka se ma wo se for se wo ya ka akola ne nya because me ba ya na me trade kan du sane. Se akola ne ye ho eba na me trade pakoro. Nti papa na ka so di le ntie sike ba na me bra mo stop le se akola no. Ya ti se ye nua ba no wo se enye wo ba. Mama, Susampa se no bia wo na akola ne oba wo di ne twiba. So ba be ja akola no. That's the best na mabuta for fan man no. Bra, senka mi go bi na acha me ba mamia. Mi go bi na acha me ba mamia. Aja na nko mi mama bu continent ye mi yan fa akola ne ma papa no na so ma ampene. Mabuta for fan ampene. O wa se na kan no wo tre akola no papa ku pa wa. Se e ya wona akola ne ye wo ba. Ya se mo kan no wa se akola no papa kwan wa. Anti won't you man bank kwatina kwantintini no on keep baby. Asam no ka kire wo da be. O ka kire na chakakra. Bra mi bu pa o man je ndi se mi nta kwa wo die. Wo ye be ma bi a wo kan of them man je ndi se. E me ma no mu chance no ka hu ti. O wa ye me wo. Mi ka o asam no ko pa na me ka no tare ti. Mi bu pa pa ni se sa na wo tie. Mi ka asam no ko pa na me ka no. O wa ye me wo. When you private with that, if it's a minister with the member who respect or who can do. Mo respect your mohono oba sabi kodini ho baby e bi gusu na de abana or respect runti no aje na why me na me ka se eyene ba no so wanjinji ena ndi sa so ni de won bi sa me say DNA yeah eyesen me money bo nchira o mi sa no friend o ka say DNA no what is say almost 35 million or million to me na mi see o ma say pesi ya de mi ka se mi na 35 million make year amana ka for ye mama bre ujina fo no zo kan ni na de basam ka che one se bra ha wan ka sa mu bra na ayuba wo so bra na yenhye se akoda no eye ho aba no opanyin no o beni no so fra no se na ntwe no de ba ye no so opeso osan de ba bie no obaje akoda di a gise e die ne no eti wan ka sa bra ha na ayuba nso mra ha na asem no yehunu ba bie de be fa why mawo mi ni number mi ni mari bibia papa no ho o enti di owa ha no me yenye die ne no ye na enye ono a ye be hunu die be ya to aso why enye ono a mi papa dia de ma me ba ya me kuta ma ade ti da dia me ka ho de nya me se bra na ayuba nso mra na yenye die ne no ma akoda no wate mazi ayuba yes ma omoya na enye ayuba shut up ye bi na wo fa wo ye de ade ayuba yes ma Mr. Opebra na bra na ye hwe enye hwehwemu hwe sa akoda no eye oba mpa why yo ma wa ka mate that's it evangelist
asma mo anka say be hu say wo pese osurat nyahwe Naima papa some girls are dangerous. Some girls are dangerous. Okay. Some girls are dangerous. Intinum. Some ladies are dangerous. Koya better for man. When you know when you baby ase. Okay. Asem we won. Say ba ju tuma be ya me ya. Okay. Kosa kola we na nkasa no. Oya kola na no hwa yu ba ni ma won fat on se no. Na ayuba no hu no. Yo. Say a man bebre na nkasa no onso word bi onye kura no osemlaze na asem no say osese oyakwa na nya ne ba ne ambe fa ma ade it means when say you ba nya ne ba no hwe so ba da wa wu na woni mi ja sina otumi for so do oba hyew ade akoda bi otumi ja akola bi hyew opeso ya na yi ba san ba beta yi ba o ma Ebusia asasem we de ya koka ne seni ya nua ne sen na amben se ne senti na woni be ma nyinsen na utumi edi ne nyinsen ekokomo obi no gugu so sa na ye no ya mamre no sa na kire ya na woni be ma na nyinsen wa bo be ma na mane na no e ka se ya kirewa enu nti na wasa wode ne ba ekokomo obi wodi nyinsen na wanyinsen no ekokomo obi no gugu so ana sisi a no ma abofra na brabo aye basa se ya desua na osua obey den na ne concentration na akwa desua ne so obey den na watumi asua de oda kra wontumi na ebise ne papa no me mienu ohu ne papa so a won tese ototo papa so ohu ne oka se o papa ni ana se o papa ni na ma abofra na aye basa awofo momye nhwe bibi emma momye nhwe bibi ye ma yani na ho oba onyem na onim ni kunu onim be ma one ne nyem enti se one obi wo na so ubegina ha toto ebe keka stories bi kire enye fine una onim be ma one ne nyinsen enti untumi meka se onim se ye we di anase we debi awase wo hu mummy nhwe yi medi bebre no enye ena obi ade yemfa ma obi therefore ade yemfa nchiche se na kempaluta kan ye no therefore ade yemfa ye de yemfa nchiche abusia mummy nsua ade yenye careful awo ya na montu a yetu no kina bi na kwankofa ohaw afa brain aha ena mde besi mo so ofana na kosia me na me je adwa na mde dwumade eba wakwan like video no na share na subscribe se na be ya abreni abribia se the video foforo ebetuma won so nsa ebetumi aka bi na afei so share ma wonyonko se na no so benya afutuo e de afree mu abusia drop a comment na comment section na bibia ntumi to na akwan aha ana mde obesi that's ene yebesan so share bi abusia makra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete.
price and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.